fancy madam for them. Now, when you could now when you could be fine. Now, because when I fine tea, now family could aide. I will only me could as a one. Are you crazy? And yeah, papa. Okay. A idea would ya who go and many months who go one casasso, who many months. A dinner was a wood date. Nippon a close friend. Now a funny. Now only na kwa baby. Let us a winning answer. And Nippon was also who accepted or ban. And any year be bizarre. So winning answer. Okay. Ewia se aye wom no e wo se obia eya hye efa ayonkugro ho na wo se wo hye wadamfo no se wo ye papa obeboa ewo abrabo mu anase omwa wo na proverb bi so aye mpanifo eka eni se ayonkugro nti ena okoto enya etire na ene asem aba be pie me pono so ene se ye abrantie bi acheso ne na danfo pa edi agro ebomo no de ne kanchuma ekwokyere ni so minia bema me kanchuma nie na chia no na o chia no wero ni se nchia mu keke na nchia no mu no ekopie ewo empemu se wakwakofa na danfo yi kanchuma no ne no ada adofo enam se me nkwa mintimi empense ensem yi mu enti no meni minua ba cheso ye sofo ma me so no ba bechichi enkomo jimre na michame usuma me ba yaso aso coming when na yema osofo mami adepa akwaba osofo mami ho ayefe o so ayefe o shine rough me das osofo mami na nieme ya te se empona che na cheating efa madam fo hu menua hu na wafa na chi ele na dan fo kwakoda ya dia edo so poye na nsa na me ne wo ebe pensim ensem mu no mumie nkohwe video na ye ba ya to aso What's the dog about you? Hey, do it. Hey, do you blame your death? Wait. Stop mame wa hunu video se na fofo pa bu bompu ni pucha die ehye ntumem asemo die na wo kafa asem yi hu ehu bebre se mu bebo atwede ya pepe empena twe ho empena twe de me woni se e wo se okuku ntokwa bebre sa e wo empena twe ho okay empena twe ya de a mo study mo okay any ade nti so de partner no be for wachi a na bia issue bi wo ho okay because obi ani ho a obeka say me date esumasi anase me pe no a me ne nete na makofa na chi okay enti me nsisa enti e bia na bibi wo ho enti na oba no o introduce no e kire e be ma na introduce oba no che na damfo na otimi fa na chi ma na ye yo me das na yen show yese madam ko pa no wa me ji wudie ma fa o ti se me nua me nye wo eka sumusem na me de wo fa kire ni ma me oba me ne no temp na akwakoda no eye enya de pa se adamfo a wa fa ne se wunua na woni ne koba eka sumusem ebe kwako ede mfa nse wo fiance ebe kire no na obefa wachi ene nada enye subaipa okay enye subaipa adamfo na anda subaipa edi ena me din kan sha na eka na hyase ne se ebia na bibi wo ho nti na oba no timi ejai ne ho ma ye friend say ne nipa na adamfo no ema woni ne ye bibi na die ne timi eba ema to the extent say oba ebe de edi ne ho be ma nimpona adamfo eye niam bebre okay eni say ebia na nipa no oni gidie ewo ne mu say bia anamo ayetu ye betimi atu akosi awie be ma no ntimi nkyire bibia e kire say na ni abre de dikai okay de atosomie no ebia na be ma no oba no wa hu wantwu bi on gini ndi e wo kwan bi so ene ade
na eso mesi de mene ne ti on hye da enchre bibia ani den eda ho se wo se me ye den mene no etena ekwa wiye enti ebia na ye niema mienu bi entokwa bi wo ho bibi wo ho enti no muntimi nye den oba no betimi akase makofa be manage So for my membra ye dada system, even and sorry mumpo no. Utumu say ebia church elder. Nenye wani obi chimpona na ni kanchuma. Oboso na down for say church elder na no na wasan de. Wani no chimpona wa fechire ene no chiprabani abrani ni tua pa say nipe madam for kanchuma. Ekoso ewo and sorry mun so. Ena me kan enya adepa. Say Osofo ana se asori ukwa asori minim this lady my fan is ameba Okay. enti no ase otimi open up e kan sem ne ade ozimomi me ye oya Pentecost elder ba Okay. presiding elder eba ozimomi me wo me asori am me papa e da no elders ne ba ko no ye mempena elder osori gina asori anim e kan no so preach bi e kan nyame asem ne ade na wo ne upanyi eba e twempna aseso mame asori mu ya was appeal asori mu na ya kire hotel a ya pon a ye kwa akoda imagine say what asori dem ana say wo ne obi eye adamfo mfa nsam adamfo ne na wo ne mikunu na wo ne mikunu abaye fine na because wo ne ma ye fine ti na wo fa mikunu ayede wo ne mikunu ehhehye wo no are you crazy enya ade papa Okay. Eya ade a wo ya ugu emanimu ase ugu wankasa so wo animu ase enya ade papa Okay, me da so for mame na ansa na meja wo amo akono ene adada setire mu aye we eye se wodi wo kanchuma both oba anase bema ebe chia wadamfo ana eye anase wo so wo masa akwanya ne se wo kanchuma ne wo wadamfo edi ago to some extent ana ne fa bi eye se wo de ne be kira no Okay. but enya se one ne be ye too close saade no ene na mafo aba pe saade ne ye se one na ye no de ne kire no de ne kwa ha no ye na ne girlfriend be no aduane anase oba office o pe na obe ware no no o friend no ne ono aduane won na fufuo mu ne ade debi we yes wo expose onipa no etu enkofo bebre characters bebre na wo de o fiancé no ye de e kire what I say ebia na ne ma bi wo ho a wo ntimi nye but the minute I wouldn't actually no way e ba na ho or show affection ne ade no na wo push no to enipa no enye say wo be yes ade no e do girlfriend and now wife e be check enkofo bebre ama na bro so and omone na ye close bebre akosi na ekwan besu ne betimi afa edie sisi sa niema bi se ekwan na enkofa so madamfo ne madamfo enko entokwa because of oba hunti ekwan besu ne betimi na mama sa ne ma we na so ebecha pipe we die pipe entokwa girlfriend boyfriend ho ne sa ne ma ade a e wo se ade chese me hu ne se e wo se wo kontokwa e wo sa ade ne ho okay se oba wo de oba kire wadamfo na wafa wachi a oninim de edinti na wase wo date nipa ne close friend na wafa na chi na oni na akwa ye bibi na chese wonim nyansa nipa na wo so wo accept oba no ene ne ye bibi sa no so wonim nyansa okay adwene ne any ho denti na wase wo yesa enti na de a ebe ma sa de ne nyina wo be avoid sa de ne nyina ne se wo mate se de question na wo bi sa no wo nipa ne close too close with your partner no okay woman ni nya adamfo baby obi koto se ni boyfriend and ni girlfriend and asa ni wife because we trusting nipa no akoto se one ne te ho edi nkomo nti no hu ne se ye normal wakoto no hu ni girlfriend hello na wa fe na funu hu ni se ye normal man peg what you say na adamfo nti no we ye minua na nuafo kwa ye nja omo nya sa de na nuafo kwa you don't trust them to that extent nti Sada ni die eni se wo ma obia oben wo close friend wo girlfriend wo fiancé wo wife e ben wo friend bebre okay no avoid this no wafuto nso so wo de abo e kire e de ama me enti yenuanom a omo wo hono ma ye wa abonten a ye twem pena ansa na ye ba ware anase ya ware mpo awie se me de madamfo akọ kire me fiancé me wa bebre no ye ntete so
yɛntete so kura yɛntete so na yɛ make sure say ɔbaa no wama na te wase anaasɛ bɛrima no wama na te wase ɛno nti no obi free nkyɛn ba ɛbɛka sɛ wokunu ntimi nye sɛ mepa onim dada ɛno nti no ɔnwo san wachi ɛnkɔnkɔfa nipa yo yɛda ase sɔfo maame adepa waka ensɛm ni nyinaa kakra me nso meka ɛde atua ɛtoɔ ɛfa nea yɛ maame ɛka yɛ ɛne sɛ ene emaayiwa che se mu jeja mu hu mo ye mu hu lose guard ema mo na fofo ene ukantuma na fofo ene mo da no enye eni kwase mo ye so oba de for some pride any dignity be ebe de efa ato hu se nya wo oba no anko na mo so anke na fofo anko man 90 di agora che no enko mo mo popo se ema enko fa ense mebre enye de ema so obo ba ko na ba ko to ho no wu ye na mo oba ne so e da ama na ye de basa na fe na danfo no so a wo yes wodi enyambra sempa eye wanya de wankyere onuado wenyina na wo se ye hyesere sofo ma edin kanka ni se emfa wo kantuma enkyereke na fofo bebre enye sa wonsa ebesi fom se de na danfo no eye nsa aye de esi fom no na adofo adia adamfo eye no kwan so se wotimi hye onu ankasa danfo panim ekokofa ne girlfriend ne eda na afi so adia oba no so ye wo hye na danfo enim han ene no bia ni nemu ma ne dae no na oyo oba pa ana wa kire se oyo oba bone na me so be so cha wadwe edifa ene ensemu nti me so se ko YouTube channel na ko subscribe for too much GH comment section so cha wadwe fa ene ensemu hu eni diem eni obuo ekwan so na ofio so ko follow on Facebook, Instagram and Twitter na me amedi ene ensemi eba mapono so no me din e de afia ensroma e de se ne ye besan ehia